Sveti mučenik i arhidžakon Evplo. Đakon u Katani Sicilijskoj. Car Dioklecijan poslao u Siciliju nekoga vojvodu Pentagura, da uništi hrišćane, ako ih tamo nađe. Pentagur ne nađe ni jednog hrišćanina, jer ono malo što ih beše krijahu se od gonitelja, ne objavljivahu sebe. Tada neko optuži Evpla svetoga kako ide s nekom knjigom kod tajnih hrišćana i čita im tu knjigu. Ta knjiga beše sveto evanđelje. Pošto ga izvedoše na sud za malo vreme, obesiše mu onu knjigu o vrat i odvedoše u tamnicu. Posle 7 dana tamnovanja i gladovanja bi predat na mučenje. Kada ga bijahu gvozdenim motkama, Evplo rugajući se reče sudiji mučitelju: Bezumniče, zar ne vidiš da su ove muke za mene kao paučina zbog Božje pomoći? Ako možeš pronaći druge, ljuće, jer su ove kao igračka. Najzad izvedoše mučenika Hristova na gubilište. Tada sveti Evpl otvori sveto evanđelje i čitaše iz njega narodu dugo. Mnogi se obratiše u veru Hristovu, a sveti Evpl bi posečen 304. godine i preseli se u carstvo nebesko. Čudotvorne mu mošti leže u jednom selu blizu Neapolja, zvanom Dico della Batonija.